Pakalangan sa 1,500, pakalangan ni 2,000, masubrahan sa 2,000. Sige mga madrasah tanpa YouTube. Nanti ka kedai sa panginam, di ka kedai sa burger. Kami pengandekan si walungan akib tuna nakasih Allah Subhanahu wa taala. Ikatlo lagi yung putra sadaqatun jariyah. Waladun salih. Ilmun yuntafa'u bihi. Siyanang po hadis Nabi. Amiyaga yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu. Andun ni kawa patubot anu Adam namiya putul sulam lang manugal bagian. Ayabu di keputul na telo sadaqatun jariyah, waladun salih yad'u lahu, wata bilangan tawadinya di pamangnis winahya namanya ilmun yuntafa'u bihi, na ilmu amiyakan gaya guna na sumang ulama na syarhiran ag yung putu hadis na antawa unun tao ketoon sisa dunia, antawa unun tao na muslima ketoon na miyati mo nagyungkan na kelutiman amal adidin keputul sadem-sadem sadaqatun jariyah, sadaqah tuba itu teman wata asaleh bila na tao adikan yang ini pamangni ilm amiyakan gaya guna na ayat buah ketuunan san na sumu'allimul khair sudinya di pangendaw suagama Islam. Sama na yang kalian na gumana ka? Ha? Lagi ayaman na niya na suilmu ka na sadaqah jariyah. So biang daw ka na pirang niya pangendaw ka na 10 kataw na pirang mani kemurit yan. Pirang mani kita pun na mga madrasah na di na mapangdot. Taman si mukawa patakan na sadaqah kau tu abtuga. So ilmu amini bagak ka na sadin sa kaya bagak ka na kau sa timang bubata. Na pirang kaya bagak ka na kau. Mamak memang daw. Na isa na sadaqatun jariyah waladun salih. Na sumurita ka na wata ka na ading di kanyan di pamangni. Pirang mani mga wata ka na miya pangdo ka di kanyan di pamangni o katatabu basi hukum. Wata ka na namini bagak ka di kanyan di pamangni. So syair na pitiru yang mga ide-idenya na tingin na lain qassartu fi dini faqad hayyatu auladi. Gapia pa tingin da makatarutup si kuwagamakan na miyari para dukan sa mga wata ka. Nakanagoya po niya kari para sa wata nagyung puto amiya kadang-kadang ibuta wata yung nagbiyo. Amiya kalala amiya kari para sa wata na sumiya kamurit sa manakal. So kami murid kami sobra 300 dudukin dir. Nakanagoya po pembelasik o miyaswa iran na subus o di makapangdo ora idiyan. Alam ulang di makapamagubasi kung madrasay kung umudir tamang umangadat o di ditedingan. Tamang ulang-ulang ang taman, alam mo na ng kebalasan. Ang boleh sadaqah jariyah, na boleh wata iyan na dinyan. Pabangani, nagu ilmu, amiyakang gaya guna, pinipagagyan.